أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشكو برايم قداريت كس لافوريز وحرمات جبونوا از خازم جوارا بحثا دو بنگه اساسی دو هیمی اساسی لگورا دین اسلامی بکن که همو لبو تفگرو که هم دو دنیای دادکن هر وسا گوتونو گالگاری هم دبیجن قصدانو نویسی هم دکن همو تشتی که هم لبی دنیای دکن پوچو بردای درباس نبه لجم خود تعالی والا نبه هر وسا با خود تعالی مقبول و محتبر وره نویساندنه از دخوازم جوارت بس دو بنگه اساسی بنگهی بکن که خود تعالی چوا دکاره ام بی وان تشتی که ام لبی دنیای دکه لباوی مقبول و محتبر وره نویساندنه ام همو کارو عملی دکن تشتی که ام قصه دکن تشتی که ام دوی وعظ و نصیحتی ام دکه شیرت و ام بویژن تشتی که ام دخوازن انسان را به علی کار ام دکن دوی دا دو او هي دو هدفي ما دو ارمانجي ما اساسي هي يك جي رضا خدای تعالی ام بدز بخين ادو دا دوی ام لوگورا کو فرمان خدای گوتی ام تبگر کو ام رضا خدای تعالی بدز بخینه جبر بیا گلی مسلمان دوی ام به باش بزانه برکو تلفن ما سره خبر ان شاء الله الرحمن خدای تعالی هیمی اساسی جوی جیان را دانیم مثلا اگر ام بخوازن دوی مسلمان بیا بزانه به جیان مسلمانا دوی ده نبرا مزگفت و مالی دا نبه یعنی خدای تعالی تو تنی چه نکری تو عبادت بکه توش چه کری تو عبودیت بکه عبودیت عبادت تو تشيج هف ام بي عبادت قسمك يعني بشكي بتشوج عبوديتي عبوديت او كتب تمام اللي تفجري خو تمام حال وحركتي خو تسليم خدای تعالی به جواتو عبادت دك الميج دك روجي دك حج زكاه ده تو وانا اوي خدای تعالی ديني خدای تعالی ساتي تو وان دينا ادا دك ليش بو خاطري كو تو رتبات ترجم خدای معتبر و معقول به دبي تو دا كبقادا جياني لگورا فرمان خودی تبگره اوج خلقی را ری راست و درست بویجه همجی جم راستی و درستی جی خواه بگره لجم حقی و ام بویجن باشی و رندی جی خواه بگره لدجی ظلم و زورداری در که بکو خودی تعالی مرتبات بلند بکه رتبات بلند بکه هن کاری پر معقول کاری پر برومت کاری پر قدر بلند دنیای ده هنه دوی مرو وان بکه کار بسر بکه دور ده جبوكو خاطري كو افتشكو ام ان از قصه دكم كارو عملي ام دكن ها عبادت به ها كاري ديننا اي روجانه به جبوكو الجم خاطر تعالى معتبر ومعقول ورا خويا كرني دو هيمي اساسي هي از اجبار ورا جوارا بس وان هيمي اساسي بكم همو كسي مسلمان دبي وان هر دو هيمي اساسي هر وقت ده دبيري ده به ده هر گوتنه که ده هر لبه که ده هر تفگره که ده هر دو هیمی اساسی دبیری ده به لگورا وان گاوی خواباوی جگو پاشی پشمان نبه هنک انسان هنه دخوازش با دنیای بکه ده دمه که کرتا مشهور ده و ام بی نو دنگی بلا ده و او تشتی که لبه دنیای دمینه جبو که خاطری تو بخواز هم لبه دنیای هم الاخرته هر دو کاری که تو دکه آلی کارته بکه تسرفراز و ام بی بختوار بکه دوی تو گاوی خواه باوی ساغلم باوی بر راستی و درستی تبگره هوال راستی و درستی هر تم پرکیم بونه پرکیم بونه هر هنجارا جیقات نبیه خلق تم سلاب داده سفره حاضر لکه ملل ورودنی کس نخوازده کفتن قاسی و زحمتی على كل حال گلی مسلمان شبوکو تمام کار و افعالی که امل به دنیا دکد به دو تشتی اساسی یعنی شرط یکم جبوکو اف تشتی که ام قصد که اف کار و عملی ام دکد جم خودی مقبول و معتبر ور نویساندن دبی ایمان ما کامل با ام خودی ایمان که کامل بکلو که ماسی چا خودی خواستی ور ام خودی بر ایمان ما باوریا ما بخودی تام به تمام به کلو که ماسی تدا تنه به ام لگورا هوا و حواسه دلی خو ایمان نینه ایمان نه کاری میه نه زانینا میه نه تشتکا کسبیه ایمان خدای تعالی شرطی وی کرشگیریه ام به تملی وی دانیه ام لگورا وان شرط و شروطی خدای ایمان را دانی ام تبگره ام مشری خدای ایمان که کامله خدای تعالی دویجه هون گشت بکی پری ورزانه ده ام به جیانا جبو سر کفتنا کاری دنیای
hem ji bo Müslüman hem ji bo ne Müslüman ji bo herkesi Sure vel asri heye divê vel asri ez qesem dikim bi asrê bi zemanê an jî bi deherî bi zemanê an jî bi mêja asrê ez son dixim divê innel insane bêguman insan lefî xusrin insan di zirarê dane her roj jiyana me tere her roj emrê me tere her ro em pîr dibe her ro em zirar dike werhesilê kerim gelekî ji me her insanekî li gora liv û tevgerê xwe li gora rewşa têdayê her ro em zirarê dikin ji vêya divê her insan di zirarê dayê hema tu saetek ser telefonê rûnê tiştê boş û beredayê vala tu meşgûl bibe ava saetek du saetê te beredayê çû vala çû tu faydekî jê nekir ava misal yani tişek herî piçûk divê îre lezîne amenu insan di zirarê dan her ro zirar dike ji bilî kesê ku îman anî hatiye îman çi îman îman ew ku tu tişta ku dike tu pê bawer ji sedî setab di vir da Xwedê Teala qesta Xwedê Teala vira ew ku tu îman bi Xwedê tîne bi dînê Xwedê tîne bi diyanetê tîne bi diyaneta ku Xwedê daxisî bi wê tîne tê ji bilî ew ê ku îman anî hatiye di vir da şertê ku mirov zirar neke divê dunyayê da te karekî kir te livekî kir te qesedanê kir tu zirar neke divê îmana te saxlem be îmana te gava saxlem nebe wê şaxê temamê fiil û emelê te boş tere vala tere îlellezîne amenu ji bilî ê ku îman anî hatine ve emîlû salihat emelê salih emelê salih çi ye emelê salih li gora îmanê ye yani îmana te ji te çi dixwaze ew tiştê ku em bibêjin îmanê înşa dike li ser esrî îman înşa dibe em bibê bilind dibe li gora îman ji te dixwaze tu bike emelê baş emelê qenc emelê rind tiştê ku di xizmeta te de xizmeta malbata te de xizmeta civakê de em bibê heval û hogirê te dayê her wisa a millet dayê ava emelê salih jê re tê gotinî ji bo xatirê ku meriv em bibêjin zarar neke divê dunyayê de emelê îmana kamil û emelê salih vana her du pir mühim e piştî wî divê xulqê safî hebe şertê yekem îmaneke kamil rast û durist û li gora emelê salih her wisa ew emelê salih ew emelê qenc û baş ew karê ku meriv dike di gogo sidq rizaen lillah be ji bo navê Xwedê be ji bo riza Xwedê be ji sidqê safî ji xulqê safî ne têda riyakarî hebe ne têda çavdîtina xelkî hebe ne ji bo xelk bê ya filan kes çixwa zengîn e çixwa maldar e çixwa desê feqîr û fuqara dikire filan kes çixwa alem tiştê xweş qise dike filan kes çixwa dengî xweş e di nava demekî kurda şohret û şan û şohreta dunyayê bi dest bixîne eştera bin dengî bela bibe nexêr ji bo ku em Müslümanin em ji bo ku em di van tiştê ku em li dunyayê dike em hem li vê dunê istifade jê bibînin rûmeta me bilind bike qedrê me bilind bike hem li ba Xwedê hem li ba insana her wisa ji bo ku li xala li roja qiyametê li xala deftera emelê me werin nivîsandinê divê yekem îmana me bê pirûz be bê kemasî bê qusûr be li gora ku Xwedê di Qur'an de bas kir tu îmanê bînî were û her wisa divê tu emelê salih bike emelê salih îman bi her roj tim tê zikirkirinê divê tu xulqê safî be bê riya be bê fexir be bê kîbir be bê ku bira xel bê wela filan kesê wa ku ji ber ve gelî Müslüman em tim dixwazim bi valîkar gaya me amaca me hedefa me felsefa me mecnûyê me ruhê me ew ku em ji milletê xwe re bibin alîkar em naxwazin xortê me keçê me însanê me Müslüman însanê Kurd an jî hemî Müslümanê dunyayê her Kurd û Türk û Ereb û ferq nake kesê ku mifhem dike em naxwazin were lîstika însanê pûç û beredayê gelek insan hene li ser navê Kurdîtiyê gelek insan hene ser navê Tirkîtiyê gelek insan hene ser navê Erebîtiyê eştera li ser navê milliyetê de na bûn şeytan awakî pir dijwar û xedar êrişê dînê me dike êrişê kultura me dike êrişê çanda me dike êrişê em bê urf û adetê me dike êrişê namûsa me dike pir bi dijwartî ser me de divê em neyê lîstika vana di navê Kurdî de derketine çok qas münafık hene îro di dunyayê da çok qas münafık hene dibin navê muhafizekarî de hatî bahevdû û vana heta demekî İslamê jiyane İslam zanî bûne piştî wî jî İslamê dûr ketine vêja temamê muqeddesatê İslamê bin pê dike temamê tarîx û liv û tevgerê ku İslamê Müslümana kirî em bê tiştê pûç û beredayê vala hesab dike li gora xwe vir û direw û tiştê xeyalî û tu esl û esasî wî di tarîxê da tune li ser navê Kurda divêjî li ser navê Tirka divêjî li ser navê Ereba divêjî
tek yek hedefeki wan heye hedefa wan ew ku İslamê ji ber insana em bivêjin wenda bikin insana ji İslamê dûr bixîne her wisa Müslüman ji İslamê dûr bikeve tiştî ku di vê dunyayê de Müslümanê ku karê qenc û baş bike ne li vê dunyayê jî istifade bibinin ne jî li axiretê jî istifade bibinin ji ber wê dilê me ber şewtin gelî xortan gelî genca gelî insana gelî jina gelî mêra dilê me ber şewtin em ber we dikevin yani gava hûn li gora dînê İslamê Qur'anê nejîn hayat Qur'anê nekin programa hayata xwe دو وان کسی لایق و سکولر و وان کسی به نام محافظه‌کاری کو دشمن دین اسلام دکه به نام کردیتی گاوم هرن هونی هم لبه دونی او بکن لبه دونی هونی هم ضرر بکن هم لاخرتی هونی ضرر بکن جبر وی روزا قیامتی و اف گوتنی می یک بیک ور بیدوه چما هونی آخیم بکشینن کسر بکشینن فلان جامری فلان ویدیو دا فلان وقتی دا احواگو ما چما خبره وی نکر دوی هم ویا بزانه بگو راستی جیم دبیجه ام دلی مباز شوتن سج بو خاطری کو رضا خود تعالی ام جوره به علی کر ام بان تشتا دبیجه لدین خو بزوره لکولتورا خو بزوره لعرف خو العادت خو بزوره ده هر علی دا ایرش شیطانی سر وهنه اید کوجه اید د کوشتن ای وجدین دور دخه ای ناموس و ای حیثیت ای و ای نو حریت ای نو آزادی ام تمام بنگها تمام ام ناواروکا کردیتی و دینی کردا جناب درد خینن دخوازه کردا بس بتون جه اسلامی دور بخینن به ناو زردشتی به ناو لایکسیزمی به ناو سکولاریزمی به ناو نظام کمونیزمی دوی هم هایجوانه ها بران دوستی ونه بنا براستی جه هم دوست دشمنی خودینه هم دشمنی پیغمبره و هم دشمنی ونه دوی هم انا باشناز بکه حتی جارک دن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته